sa simpat ngai khuble ya pi iwai iba pe ya kanika video te hangni ngi pe ya ka report ka badai MYNTA kasngi ka light rate me arhajar arpho katkum ka jingya thu jong ka WHO kibru ki bayo ya kanika jingpang habro istulup ka perthai ki long lifeline lak khatpra hajar hanyos pa san pesan ngut kibla khladno ar lak lifeline hajar saus pa lifeline ngut bat kibla koj na kanika jingpang khatwai lak ar phra hajar san spa san phwai ngut kibrang shio thamai MYNTA kasngi khanai pho hajar san spa handr phongot ti habangi phai pat sakari India katkum ka report naka tanat ka koj ka khya jong ka soka India kibri ki bayo ya kanika jingpang napo ki jala bat ki dolanong kibla palat ya kasan spa ngot ki long kumni harum Maharashtra khat ar hajar ar spa khanai phunrungot Gujarat san hajar san pesan ngut Delhi saw hajar shispa arfu arngut Rajasthan ar hajar nyospa nyopo arngut Madhya Pradesh ar hajar praspa saw phunrungut Tamil Nadu ar hajar nyospa san phunyogut Uttar Pradesh ar hajar nruspa ar phunrungut Andhra Pradesh shi hajar san spa praplaingut Telangana shi hajar nruphlaingut West Bengal khandai spa arfu arngut Punjab nyospa nyopo arngut Jammu and Kashmir hendruspa hendrungut Karnataka hendruspa hendriu teladangi khenlang baro kibri kibla syakta hapo kari India kilong sapo hajar arspa hendruflaingut bat kibrang don hapdeng kajing syak sumar arpo prahajar nyophongut ti habangi phai patsaki katto karne kicela kibla bun kibakot lani recover na uni COVID-19 kilong kumni harum napo kerela kibla koj saus pangut nakasan spangut napo Asam laipo arngut nakasau pulaingut napo Chhattisgarh laipo nriu nakasau pulaingut Himachal Pradesh laipo lai nakasau phongut Meghalaya shipho nakakhatwaingut te kini kideki jala kibla bun kibakoj na uniu COVID-19 te katu karne patki state kibla laj 100% nakajing syakta jung uni COVID-19 kilong Manipur Goa Arunachal Pradesh Sikkim te ladangi khenlang baro kibriu kibakoj nakanika jingpang nakijalabat kidawlanong kiba pher kiba hapapo kari India kilong shipho hajar praspa propinyungut kibla khladno shi hajar laispa hendrungut ti habangi phai pat syaka jala north east kibriu kibadangdon hapdeng kajing syak sumar lani aktif case baro kilong khatsangut kata napo Mizoram iwai Tripura arngut Assam khandaingut Nagaland iwai bat Meghalaya iwai habangi phai pat syaka jala Meghalaya katkum kajing yatu jong idai siam prastun tengsong ila ong ba ka Meghalaya kampat dai ka state kabla laj nakajing syakta jong uni COVID-19 haba ini iwai ibayo ya kan kajing pang MYNTA ila test positif biang te habangi phai pat syakari India kibri kibayo ya kan kajing pang kila NANGKIEW nakawai kasngi syakawai pat habakari India MYNTA kladon haka kerdan kabakhan riu haka jing syakta jong uniu COVID-19 habayu nujor bat ki waikiri kibadon haka perthai henrai phimdai banting ya uniu coronavirus ka ai kaba phidai ban le MYNTA kalong ba phidai ban pikir phidai ban husiar phidai ban yada ladai ya ladai haba phia charum chandeng khnang ba phinlai na uniu COVID-19 te tangkini ki khubor subscribe ya kanika channel ka jongi lada phikwa ban tip shushu ngin se kandu biang salasai khuble sibun